Assalamu alaikum hurmatly cemaat. 5 baş gisar koylar satığa çıktı. Bardığı teң jaş. Bardığı teң özümün koylarımın. Mına uşul koy 3 tutudu. Birinci tutugan kozusu 90 mingge satılgan. Andan keyin 2 jol egiz koydan tuğdu. Egiz kozdan kozlары 30 mingden satıldı. Berki turgan mına olup turgan aldıda turgan koydağı 3 jol tuğdu. 2 jol egiz tuğdu, kozlары jakşı. Mına birinci jol tuğdu. Egiz kozu tuğdu uşul. 2 tişten 4 tişke öttü. Артында turgan жалтырақ koyda 1 de tuğdu. 2 tişten 4 tişke öttü. Afgan gisar aralashkan koy. Mına uşul koydağı araşandap kelgen 2-nji jol tuğut boldu bu yıl. Egiz tuğdu тоже. Kozlары jakşı satıldı. Бардыгы энчилик таза koylar. Ал эми кайсы кочкордон bu yıl kaçtı videoga koşup koyabız. Koylar jakşı koylar tuğanlar. Жаштарын айттым ошондо 2-3 туган, 2 birden туган, бирөө могу четки 2-ни туган кой болуп калат тугандар. Балары 40 миңден. Кеми жок 40 миңден тугандар. Кимге жакшы койлар керек болгон болсо, таза койлар керек болгон болсо чаласыздар. Кеми жок, болушу 40 миңден. Жайгашкандары Каракулжа району, Лайкала айылы. Эми бойлары 85'in arak bera bakkanlar. Koy örer.